Снизу вырвись и сделай. Брейк. Боковой. Стоп. Закинь боковой. Поднимись. Далее, блядь, снизу боковой. Давай, быстрее. Еще вырвись и ударь. Оторви, ударь. Отойди шаг назад, ударь сразу. Я отпускаю его просто так. Аврам. Бей сам. Последний раунд. Не жди, вырвись, ударь. Давай. Передней ручкой снизу подними боковую. Передней ручкой поднимай. Подними передней ручкой его. Апперкот передней ручкой. Еще, ближе, давай. Авраам, давай снизу, заходи, узенько. Работай. Сам потерпи, чуть-чуть осталось. Стоп. Красавчик. Þessi partæði er 5-0 einróma dómara ákvörðun í Blóðtón. Við erum komin í 75 kíló frá Efaleikafélagi Hafnarfjarðar í rauðu horni. Benedikt Gylfi Eiríksson. Og í bláu horni frá Nefningafélaginu Reykjavík, William Þór Ragnarsson.
Halda mig ít og lengur til kannan, nota feiki. Benni, nota eina. Ekki með hendur með. Koma með. Kom Benni. Einar Dúnsson, Einar Græði. Koma þá. Fylg eftir með hægri. Kom Benni. Kom Benni. Áfram Benni!
I still ain't missed. We could've got round there, put it on social media and ruined his crap. Could've grabbed that back, put a two in his head, but I let God do it instead. He's got man wrong, where are they now? Nowhere to be seen. The power's strong, where am I now? I've been in the trance for 18 weeks. My bro stay locking man out, make man tap out, but it's still on his feet like a beat. Bro, I know it's long time no see, but I'm here whenever you need. Sat in a band, no watching snap, well good for my mental health. The things I see on a daily basis, be on a daily melt. Why the hell would I feel on a pass when I made profit of the pain? Fyllir veistla. Fyllir veistla. Gefum gott klapp. Du er flottur, mann. Ha? Við dómnefnd ekki búin að ljúka við pappírinn. Endur við eitt hlapp viðbútt. Frábær bandræði. Sigurinn, spritt, 4-1, lendir í rauðu horni. Sigurður Gylfi Eiríksson frá Njarðvíkurfélagi Hafnarfjarðar. Það komið að 10. barða kvöldsins eða dagsins í 80. Við byrjum á rauðu horni frá Hnefalegafélaginu Æsir Dimitró Račo. Og í bláu horni frá Hnefalegafélagi Kópavogs Mario Elijah Andersson.
Hur?